Sobke narukina isolaga salam janai diase aji Thursday fellowship KBCM Youth Kan Thursday fellowship lole time ase ulibi jama gro na pare tu karni Thursday fellowship laga program loa hisab de naga isola kota na janai diase ama baba khan kun brasaya se abunian sob logote moi request kurubole mon jado nagamis kile koisina na nakobo karni abunian ke first janai diase kile mani dia sob lockdown ase sob manu atma de phuk lagina ase edu karni sob hisabte bujiwoli hisabte koina ina koi dia ase mix kurina koi jawo sob to edu karni first abnian ke map manga edu janai dia ase aji Thursday fellowship de sob jaga de Thursday fellowship loigena khushi bra thakibole thaga ase olibi lockdown order ahra kunbi jama grow paranai olibi edu isola kotha sob logode janai dibole mon thagar right to dia se edu karni kimanjon itia moi logode isola kotha honi kina connect kuribole edu channel de sai kana se apni kan sob logode thanks dia aro apni ke request kura do iki logode isola kotha meditate kuribode koina edu janai dia se aji moi kole mon jado safe in his arms isolaga hat de pachigina rakibide thakibide koina edu ko man jase kawang yak me yan ngoya ado ngahunang to ke ado chume wandeng teman siso mapaibu ado mapu lolak alau kanyanang kawang jaseng hai ngonang muhan idu phui hoigina polawle jaga nai aro lokawle jaga nai kute kiniga protect kurwo itu jaga ikubi nai even vaccine brabi mohan ke protect grow paranai aro kiman treatment loilibi mohan logode idu phal brat phal kuri dibole aro mohan ke bachai dibole laga measure itu iko pinai mohan ke iku treatment itu bra itu kuro lage kwa medical doctor kan brabi scientist kan brabi itu tak kobole napara itu chude mohan thagi ase holibi isola kotha bra kwa do itu isola kotha ke sa time de isolaga arms isola hat te rest pabode dade pachai kana thakibide koina aji dikhiase dugarne safe in his arms isolaga hat te isolaga arms te safe kurina thakibide koina tu kole monja ase kitia Isaiah chapter 66 verse 5 to 13 ina sai jawo tade mohan dikhibo ekta amabra pacha jonom kurise kule itu pacha do ini nachari di olibi itu pacha ke kandibole nadi aro itu pacha ke duk dibole nadi itu pacha ke hawa pani tak bi aiwo nadi muchu bra kamuri bole nadi niga ekta amabra do pacha do jonom hua biside pal bra care kurigina korom kurigina rakhi kidia kandibo tai dut khelawo kidia pacha tuk pawo tai hat te durigina aram pawo aro kitia edu pacha hilibo amabi ekdam attention hoikena pacha ke take control kuri itu nisina isora morom kura idu pacha khan ke do isora tailaga pacha khan ke phal pra protect kuri koina idu passage se mokhan dikhi ase kun brabi iniga kuro paranai aro manu brabi ekjon ke bi iniga itu morom itu nisina care kuro paranai olibi isora mokhan ke promise kura do idu moi laga pacha khan bukan sob to dunia manukan sob ke isobra to pacakan moila pacakan ini koi Hindu obi Muslim obi Sikhism obi ki obi olibi the love of God is the same isobra to bukan sob logo de ikinisna morom gure itu bra itu pandemic time de tukpa time de isolaga hat pitore ae kena aram guri lobi de koi na bukan isolaga khopor itu Bible de sa time de mon dikhiase itu karni aji moi kobole mon jado hope na thaga jaga de hope paole laga comfort na thaga jaga de comfort hobele laga thanda thaga bra gorom de paole laga mon sudu hoy na thaga mon tangor hobele jaga aro ekdam biswas hari jay na thaga time de biswas to gain kurubole jaga edu to isolaga hat de asidi koina tu koi diase medical doctors scientists kiman jon intellectual manu ase edu medical researcher khan ase tai khan laga galti nohoi edu exact medicine napa do holibi iso laga target iso laga program ki to ase
itu bahar de no ladak to dunia manu kiman pi pisari libi napawo. Kile mane manu laga mentality to limit ase. 100 by 100 rescue kuriti bole manu laga mentality brado itu naparwo. Olibi iso laga morom. The Almighty God tai ekla brahe itu mukhala situation do control kuro parbo. Itu karne mukhan sob iso logote pray kuro bole laga option he ase. Kidya Israel manukan biswasi manukan tukpai kena thagise itu time de iso bra. Oh moi laga pacakan ama bra itu sutu pacake comfort kuri dia nisina moi abuni han ke comfort kuri dibo. Moi laga osorde IB ko na mukhan itu dikiase. Itu nimide moi khan aram pabole laga jaga mukhan hope pabole jaga do isor ekla ase mukhan sob isola osorde ras kurubole time hoyase. Iku brabi na parbo libi iso laga takat ekla bra itu parbo. Kile iso laga morom iso laga mercy do limit nai. Kawang yayang sipsia opo yukum. Tau chine missionary Paul missionary ado iyangke kawang sipsia ocean maibu. Hadau tam upu na ja inyu opo yeto. Hadau ki teman kawang teman opo yeto. Hadau inang. Sao hadau pandemic time hadau hipak mo. Kawang na ngayang atau temana opo yata ulak. Ayang boy New York chai iha da sipsi lay bukia kawang teman da kalayang ngonang. Hado sipsi teman mengonang. Paul says, the Lord is one who comfort us in all troubles. Kinaga tukpa thakilibi itu sob laga major bra. Mukhan ke control kura, mukhan ke protect kura, mukhan ke morom kura do. Isor eklas di koy na Paul bra itu witness dise. Aru tai bra affirm kurise, moi biswas kura to ini biswas kura noy. Only be one day, all the suffering and all the troubles will be enough. Itu sob pi khotom hoy jawale ase. Ek din to sob khotom hoy jayega na, sob manu bi iso laga osode heaven de Atma bajai digena aro salvation loigena thagakan gathered kurule ekta time end time de itu khushi laga tindo aro aibo inagatai affirm kuriase. Itu karne Revelation chapter 21 verse 4 de sa time de mukhan itu dikiase. Kun manu oilebi isor loigena isor logote thagakan do safe wo aro tai khan do ek tindo monduk bimar mura itu ikut na taga jaga de so manu jama kurina tate enjoy kurina isolaga nam glorify kurina taila nam mahima kurina so manu gana kura itu time ekta thakibo kona tai assure kuriase isor babi itu koyase moi apni khan nimide jaga banawole moi jai ase ki dia khor banai khatam hobo moi aro dunia de dui par aro wapas aibo biswasi manu sob loi jabo koina John chapter 14 de sadain de mokhan itu dikhibo itu jaga de mokhan aram pawole ase noile itu dunia de mokhan itu jaga de jailibi double tukhe pawo alag jaga de itu jaga de hoina polai libi dusrai aro duk luk pai jawo aro khidi de jailibi aram na pawo ekta sadi kan la khor jai kana lokai libi tade bi khushi na pawo every nook and corner trouble world itu do itia do mokhan ke itu pungkia se olibi iso laga arms iso logote ai se koletai embrace kurbo mokhan ke comfort kuritibo temana I chaku mai toloi mai tamlak hatu ngonang tau chingne teman moilan chiso siso de payang kawang ya yang kawang siso mateman mong mai ngowa o sa do chana tamnang ope wangtang ang chingoi lakai teman moilan honglilak tenyi ngobu corona yanang galak tenyi teman sang buah atau tak kami yang kaya teman de libu mang hi buah atau lilia teman de yang olak yang atakaten punyam bu caca de nu hai buah atau hango angolak pai buah ngo yang olak kayang boy kawang mikti siwahem loke hadau me haleluya kawang mikti siwahem sahalok yang olak hadau kan me teman haulak tau kay tenyi kawang teman di buah come near to me and I will also come near to you hadau kawang tenyi teman de nyik bu hipak ngonang tau kay hadau nyi hipak lena tayo tambu na meng kamatamana kawang pay hoyok lak tau kay hadaw ki busang si me tau ki bujuan amyang me kawang anyikwan na teman isong da paylakyang James apong peli aling tat me James chapter 4 verse 8 te sa tainde draw near to God and He will draw near to you cleanse your hands your sinner
and purify your heart. Ado yang onang. Kimanjun pap te thagiase abani laga mondo safa kuri lobi, abani laga hat tholabi, pap manukan hat tholai gina iso laga osorde aibi, aro abani laga mon purify kuribi, safa kuribi. Double minded, tuida phabana thaka manukan ekta tu saribi, aro iso logote aibi. Ekta phabana loi gina iso logote pungjibi goina idu koi diase. Itu Paul brakwan sina. Ek tin do mukan duk na thaga jagate pungjiwo, idu tain de mukan rejoice. Hotai din karni khotom noi gina iso logote rejoice kurian thagiwo, idu time de isore raja hobo. Idu karni idu jagate duk na thaga jagate pungjiwo karni itia dunia de mukan prepare kuribole lagi ase. Mukan pap sop pelai di gina Nijor laga atma prepare kuri na isolo te look paule tayar hobole time mukan dikiase. Will we all get to heaven? What a day of rejoicing that will be. Will we all see Jesus? We'll sing and shout the victory. एक दिन सफरिंग सब तो खत्म हो जाओ, एक दिन ट्रबल तो सब खत्म हो जाओ, एक दिन तो मुखन सब विश्वास मानुखन ईसो लोगो दे हेवन दे मुखन लोग पावले आसे इतो टाइम दे ईसो लगा नामे ऊंचा करीना ईसो ला नामे महिमा करीना मुखन ताय लगा नाम ग्लोरीफाई करीना गाना करूबले आसे सुदु डांगर ना थाकिबो माइकी मोटा ना थाकिबो थुन दुखिया ना थाकिबो मुस्लिम हिंदू ना थाकिबो क्रिश्चियन ना थाकिबो बुद्धिज्म ना थाकिबो no religion in that place no suffering in that place but only Christ will rule and we will exalt his name on that day itu jaga pungjiwo karni mukan God laga hate mukan so be safe hoy na thakibo de koi kana itu message tiase kimanjo nunise oyen chaya pai kawanga chai bulan kongkom de moy manfa amen.